kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! And then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Ay nawaw, itay ka pala ang gidasa mo ti Sarming Sika, Ilyas. Di ka mo lamalmal pa siya. Kita nga rod mo mayat ti purmak nanang. Anya mo ngay day ta apurmam. Nakapudpudot ti panawan, ngam naka-leather jacket, kan nakaboots kakigdain. Ni nanang mo, isungarod mo ti uso ita. Da kayo gidi mo. Kumontra kay man ako na akong. Papanam ngamin aya, takas talaunay ti panang kupyor mo iti buok mau. Ay kat mapanak agaram ananang. Mapan kagaram kunam, Ilyas. Woy nanang. Mano atawon, batin nga ibagbagam ti kasta. Nga maging ita, awan pa'y mo inyawid mo anubiam. Ni nanang mo, ididay jay. Ngumita, talagang adan iyawid ko ngagbalin amanugang yaw. Oho, jak lapat yan. Jak pate, jak kita, kunak manan Ilyas. Adda nga rudeng kunak. Urahin nyo, taiyawid kun iti mabait nanang. Ay nawaw, dagitaman ti panagpurpurma kaanakan Ilyas. Asteg, kaslabagets. Mayat mutlaan ka ti purma kita, Uncle Boyet. Launay kaanakan. Idi na minsan, naka-leather jacket kan nakaboots ka. Ita, nagparis mo't ahawayan. Nagkalugong kapay kumaa iti silag. Ha? Nang kilmay, di ba ikat kaslamapan makigapas ang tao no agkalugong ak iti silag? Nagugwapo ka kindi no agkalugong ka iti silag sa kanto ag sungglasses. Nangkel buyit mag, lukwon nakman ako nakaw. Saan ka luklukon ka anakan? Ang maguraga, sa tinong amin ayat ipapanam, mapan kakadimanan iti ayan ni Maria. Koreksyon ang gal. Mary, saan a Maria? Iso, laang ka anakan. Ilocano nga rod di Maria. No English aga iso, Mary. Ay nawaw. Sige, tamapan ako ni Jibalay da Mary. Sigurado nga min nga urahin na kung dayangal. O sige, good luck ka na kan. Lalaingam, tapno makaasawa ka mo taon. Tangay na panagnakakmatan ti kinapudnom kanya. Aklunan kan Ilyas. Ha? Agpreso Mary? Wen Ilyas. Yes! Agyaman ak Mary. Agyaman ak ta inaklon nak mutlaangan. Awan anyaman na Ilyas. Basta di mo liplipatan dagitiin karkarim kanya Uy, danag mo na ya. Ikarit, agpaling kanto anaragsak iti danak. Di kanto paldaangan, kan pagsangitan. Itad ko amin na pagragsakam, Mary, my love. Agyaman nak, Ilyas my love. Kat kasanaw, o kilaan kadikan ka no dumanon kami. Iti kasta, matulag mo tanti kasarata. Nulakit dita nakasagana kan ang mga asawa kanyak. O di go, tano siya, nabayagan ang nakasagana ak ang makiasawa, Ilyas my love. Ay nawa, naggana sa tinggan, Mary my love. Sige, takasaritak nga rudan ni nanang kaw. Tadumanon kami iti kabiitan a panawan. Bilibak mo iti kinalistum kanakan. Kinalistok kita niya angkal. Iti kinalistum anang pasungbat kin ni Maria ay stay Mary. Day jay?
No dagita bambanag. Basic lang kanya anggal. Napintas ni Mary. Siksay. Kun madlaw analinis iti bagbagina. Nakabangbang lopay. Makapaawis itirik na siga. Ho, ho, ho. Naku na yun, Anggal. Dagita ti kinayat ko keng kuana. Iso nga idi naklon na. Talaga, jakon pinaluspusan. Ay, wana. Sayang mo't ano sa bali, timang tagikwa keng kuana kanakan. Ho, ho, ho. Sabay dandanikan lumabsot iti kalendaryo. Iso nga hustulaang tinaramid mo. Agkalay sa kayon. Tapno makaadho kayo kanakan. Ho, ho. Sigurado ka ka din, iti dayta apang ngedeng mo, anak kaw. Wala nang. Talaga ang mga asawa ko. Ay kat adakeng ka Ngam palagipan ka man na anak kaw. Saan akong testipan nakiasawa? Saan agapaw takan kantsawan da ka amatinagkan iti kalendaryaw? Kat idardaras mo matan ti mga asawa. Saan nanang? Talaga akayat kumutin ti mga asawa. Siyempre, kaya't kumutin tag pamilya. Narigat mo't ano maladawak ang mga asawa. Ibagadan tupay kid din nga apukok tong nagiti putot kaw no kwa. Sa bagay makidi Isungag sagana kayo nanang. Tadumanon tayon iti kabitan na panaway. Ay kat sika ang arod anak kaw. Noan niya ti desisyon mau. Ada kamila ang dito'y kiniading mau ang nakasuporta kang ka. Banag apagyamanak unay, nanang. I love you, Mary, my love. I love you too, Elias, my love. Kamodyanan na. Nalpas mo't langin ti kalaysata. Naasawa ka mo't langin, Mary. Saan adita? Makikiak, Elias. Ay, lay! Makabamauyong at talaga ti kinabanglong, Mary, my loves. I love you, Mary. I love you, todo-todo. Without pray now. I love you too, Elias, my loves. Bakit? Apay ka di, Elias. Itay ka pa'y asuman na udita. Anya launay ayati parikot mo. Kitkitaam abisi akong agay ayam iti cellphone ko. Ay, kwa. Aglinis ka mo ta. Tari, nakarugrugit ka nakawarwaramot tinto'y balay. Apay, adda ka dinamnamaam abisitam nga umay ita dito'y balay. Awan, ang umuray no kasta, aglinis ka lataatan eh. Makasikur akit kita ang tinakawarwara a balay. Nagsakit iti mata. Masadutak nga aglinis, Elias. No masikuran ka amang kitkita kadagita nakawara. Di si kanta aglinis. Anya? Ne, simmangpat kayo matgaya man nanang. Wain anak kaw, itay pa'y Kunak man no maturog kayo iti balay da manong Ilyas. Talaga akasta ko matiplanaw. Ngam idi nakitak ti pagnanaudanda. Nagbabawi ak anak kaw. Taapay mo't ngay nanang. Kasanaw kay... Hay! Diyak ambaw numakunapay abalay ti pagnanaudanda wano sa anan. Ne, anya ti kayat yu asawan nanang. Diyak mailadawan ti nakitak. Ne, anya ngamin ay ati nakita yu nanang. Ay basta, no kayat mau, mapan kami iji ayan damanong mau. Iti kasta, amumay ti ibagbagam. Anto yung timpa-timplam agatas mo, bakit? Agyaman naklakay. Ay, no. Nagganas ay. Ayun gaya. Inlabam ka ditay kunak ay uniform ko. Anya ti aldaw ita aya, Elias. Webes. Inton Sabado pa'y tinaka-schedule apa naglabak lakay. Ano ya? Kasano nga rudan nga iti uniform ko? Di mo ibaga. Ngayon ton Sabado pa'y laang nga ilabam. Ay, kat kapilitan ang... Ay, nako. Anya nga rudan ti usarag inton bigat. No di mo magam inlabat ti uniform ko, bakit? No day ta pa nagniw-ngiwat mo di takit napan mo inlaban. O di mamagmagaan ko man. Mire. At titasa, naibos kong tigatas at tinimplam. Ingka isublin ijay kusina, Elias. Ay, nako. Siyak lang nga rudan ti nagtimpla. Siyak pa'y timapan mga isuble. Si kamot tan abakit. Agrik-reklamo ka kade. Ha? Ay, kwa. Saan magkiday? Sige.
Siya kung ti mangisubli iti tasay di kusina. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Elias? Nagbayag kayo mo't nagsarsarita. Ni kasinsin Ramel, umaydan to kano pumasyar dito dagusta inton Sabado. Iso nga aglinis kan to, Juan. Iti kasta, saan anak kababain? Sapay itugot na ti pamilya na. Isaganam to ti may sasilid. Tayjedan to amaturog. Ibagam iti kasinsin mo, ta inton Lunes dan tulaangan nga umay. Anya? Ibagam ta inton Lunes dan tulaangan nga umay kuna. San amabalin ata damot trabaho da inton Lunes? Inton Sabado nga rod ka no, tawan trabaho da. Kan awan eskwela da kiti ubeng. Domingo ti schedule ti panaglinis ko. Iso asaan amabalin nga umay da iti Sabado. No kayat mo Sabado da nga umay, si kante aglinis, tano siya, masadutak. Anya? Si kante aglinis, ta masadutak ko na. Saan ka mo't siguro atulang, Elias? Anya dayjay? Ti anya lakay. Kasla damang angot ko anabangsit ah. Diyak mo amangan mo't no isbuti ipos, wano saan isbuti utot. Saan? Kabisadok ti angot ti isbuti utot kas kada ipis. Ha? Ay, kwa, diyak mo amangan mo't no tangiwat mo, tay sumot ti asidag di taagong mo. Ay nawaw. Saan mat ah? Sa bali at talaga ti bangsit na. Aguray ka. Nagdigos ka din? Ha? Ay nawaw, di mo ibaga asyak tinabangsit, Elias. Awan ti imbaga kakasta. Damdamagag lang no nagdigos kan. Kasla saan kamot ngamin ang nagsuksukat. Di tapay lang mo ti badom idinapan alawas. Ha? Ay, kwa, inton Merkules pa ilang ti panagdigos ko lakay. Anya? Miyerkules ko nam? Wen, naka-schedule iti tunggal aldaw ti aramidek. Iso adi ka mas daaw, ta talaga nga iso ti aramidek. Manipod idi balasang akpaylaeng. Ay nawaw. Kay, kumusta ti panagnaad mo iti makalawas, iti balay damanong mo, noy may anak kaw. Ay na, Jack am mo ti ibagak, nanang. Siya na bali no inasikaso na kamulaang ni Miray, ti kayat ko asawan, no binisita na ka. Hay, saan Apolos, nanang? Isu asya kung tinakakaamuan nangas asikaso iti bagik iji balayda. Siyak pa yung tinaglutluto kan nagin-inaw kadagiti pang pangananda. Ay nawaw, ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Madadaal ka no nga ti cutics na no aginaw, nanang. Ay, una yan, kasi mo nga ron di kabsat mo Imbis nga asikasuan na ti asawa na, saan mo taison sapay ti agtagibalay kalpasan ti trabaho na. Ay na, nakunayo pa'y, nanang. Katno day talang agbuybuya ti aramidan ni Manang Mary. Intun malpas nga agbuya, isublat na mat apinpindutan ti cellphone na. Intun mauma, rumwar. Naa, sa dino ngay ti papapanan na. Diyak amu ano papapanan na. Rabiin tumatan no agawid. Naturog tupay kit din ni Manong Elias ta mabanbannog mat iti trabaho na. Ay, una yan. Dinamag ko ka ni Manong, ngam ko na namot amapmapanlaang kano iti kaaruba. Unay mo laki din tigasgasat ni Manong mo anang asawa. Imbagak mo't ngamin idikang kwa at tingitingan na pa'y anaimbag tirik na. Paliiwan kan amamwan na pa'y anaimbag ni Miray. Ngam nagpilit mo't nga agkalay sadan adagaws. Anya ngay ita. Barang ano agbalbaliw tumat lang ni Manang Mary, nanang. Ano mo? Nakasukat ka nakapabanglo ka mo tan. Bakit? Wan, apay, adda reklamom. Kano di ka pa'y mo nagdigos? Mamin ano aya nga ibagakan ka nga da schedule ti panagdigos ko. Ha? Dagulit ka mat si ka, Elias. Di mat imbagak idinkan ka. Akas tuya kon idibalasang akpaylaeng. Di mo ibaga akas tatar aramidam. Tunggal umayak iti balayaw. Iso anak ka bang banglo ka? Wan, anya nga iti usar ti bangbanglo aginatang ko. No jak mat usaran. Anya? Ala, agawa amkit di ti agunay tani aldawon. Amangan numaladaw ta amapan makimisa. Ay, una yan. Nagpabanglo ka, adi ka nagdigaws. Ay naawanan ti adupay asao. Mapantakit din tani aldawon. Happy anniversary, Elias, my love.
Aguri ka man. Maulawak sa. Apa yun, Elias? Agan ano ka? Apay ako nam amaulaw ka. Maulawak ka po iti kinaangot tas ang aumaw. Anya? Di kan samad ngamin nagtututbras. Inton biyernes pa'y ngamin ti schedule ti panag-toothbrush ko lakay. Anya, intong biyernes pa ilang. Wan? Kat nulunis pa ilang ita. Di kat makadominggo pa'y sa kantog toothbrush. Kapilitan Ay nawaw. Ay nawaw. Mayat matabuok mo bakit? Nagpariban ka kaday? Wan lakay. Bagay ko ka day. Launay Ad naman na napimintas ka. Thank you, lakay. Kita nagpamanicure ka, nagpa-pedicure akpay. Nagpintas ti disenyo dagiti kuko. Saan ka di? Ay way, mayat matngagpaisaw. Aglanglangakan adun niya bakit? Ay, syempre, Kahit nakaluto ka nga rodan, mabisinak matay. Saan pa'y ataawan mo't bagas? Anya? Nay, di mo't inikkan ka iti igatang mo iti hafkaban abagas. Ngumjak mo't mabagkat ti hafkaban abagas. Iso nagdiretsong aklangan ije parlor. Anya? Kahit mo asawan, tiinted ko nga igatang mo iti bagas, ti pinagpariban kan pinagpakyutiks mo. Lakay. Ay, awaman nga roden na disgrasya manan, ti igatang kuma iti bagas. Ay nawaw, kunam amaturog tan, ngam apay ngay anak atugaw kapailang di tabakit. Umay kaagiddan ata maturog tan, tanay, rabiin. Dituya kun amaturog lakay. Anya? Ne, kasano ka kuma amaturog di tangay? Di mo ibaga amaturog ka anak atugaw. Kutwan Anya? Jak kayat amadadaal ti buok ko. Amumot akarebriban laeng. Jak kayat nga agsubli ti kulot na. Iso nga agtugawak amaturog. Tapno saan amakulot lakay. Ay nasaya at magtanakita ka, Elias Baraw. Ne, da kayo matgayam Nana Esther. Apay, adda ka di ibagayo kanyak. Singiren ka kumabaraw. Anya? Singirenak ko nam, Nana Esther? Wan, Ne. Awan mo't amok nga utang ko kada kayo, Nana. no sika talaga nga awan utang mo. Ngem ni Mary nga asawam, ado ti utang na ijay istur ko. Anya? Dayta ti pudno baraw. Anya ngay dagita nga utang na, Nana. Adda ka dita a chichirya, tinapay, juice, soft drinks, kan sigarilyo. Ay nawa, naglukaw. Ti kuna na nga main, si kanto kano ti agbayad. Iso nga inikakmet taamukmet nga adda pagbayad mo. Ay, oo na yan. Mala, bayan nyo tabayadak to adagaw sa paman nga agsulduak, Nana. Agbabahoyak san anang asawa, Nanang. Nay, tapay mo't anak ko. Kasano, katay na. Basta, agbabahoyak, Nanang. Noon nalakalaang kumaabas na isinat asawa. Talaga nga isina ko ni Mary. Ay nawaw, aguray ka man. Anya ngamin ayat ti parikaw. Ibagam atap no amok mo ti ibagbagak. Saan nakasta basta ko nang maisinam latan ti asawam. Kasanukot nakasadsadot mo't ngaming. May stress ako unayin kan kwa na Nanang. Awan sapay na sayat ngay naramid na. Manipod nagdin na kami. Nagadupay ti utang na. Katsyak ti singsingirin da. Ay kat ano sam ta isumot ti kinayat mo anak ko. Nanang, Ti kasayaatan nga aramidem ita. Kasaritam ti asawam. Nuan yaman ti parikot yung agasawa. Ay kapag saritaan nyo iti nasayaat Mamati ama ornos yu pa ti amin anak ko. saan na Nanang? Naumakon. No kaya't yun, da kayon ti makisarita kin ni Mary. Ibagayo amin nga imbagak kada kayo. Barang maamiris na dagiti nagbidutan na. Ay saan nasaysaya at mulaang no da kayo adwa ti agsarita anak ko. Ibagam kung kwa na dagiti di mo kayat. Kasaritam iti nasayaat. Kano ka ba alam nga ikan iti may kaduagundaway. Aramidam. Iti kasta. Saan nga agtungpal iti sina ti panagasawa yaw. Nasaya at may tasimang putkan Mary. Mabalin ka di Elias, dinakpay lang ang kasarsarita, tanay. Naabakak iti sugal, napudot ti ulo. Dayta,
dayta ti paglaingam. Agsugal, agsigarilyo, umutang gano'n niya pwede ta. Manipon nagdinata. Awan pa'y nasayahat nga inarabid mo. Pasig akong sumisyon ti ipapay mo kanyak. Kat, naumakan? Isinan akon, kalpasan ti amin, kasta ka di. Ngoy, talagang agsinatan. Anya, angam apay ngay Elias. Di mo't imbagam idi kanyak adinak tupulos paldaangan. Ti kunampay, itad mo amin akidawag. Ngam apay ngay akas tamot tan ti bagbagang. Wen, podno nga imbagak idi dayta. Ngam na amiris ko asaan gahim arumbang nga imbagak idi ti kastaking nga. Ngamin, aglablabos kamatay. Ha? Awan pa'y gunggunamot nga asawa. Nangasawa ak, tapno adda ko mamot katakunay ko iti biyag. Nangasawa ak, tapno adda ko makabinulig ko iti rigat ken namay. Tapno adda katulungak kasjay. Ngumpay na, imbis na katulungan, saan may tasak mo tanti narabid mo katulong. Eko ha, pasensya kan Elias, my loves. Pasensya ka mat, Mary. Ha? Pasensya ken sorry. Ngam talaga adya akong maanusan ti kastang ugalim. Nasaysaya at laeng nga agmaymay sa ak nga agbibiyag. Ngam ti matayak iti konsumisyon iti asawa kasken ka. Sorry ka din, alakay. Sorry. Ikarik, agbalbaliw akon. Basta di nakisinsina. Ikarik, aggagagat akon. Kinsaan akon nga agbisyo. Agtali na edaklangan dito'y balay. Promise, lakay. Ay, nawaw! Di pa nakiasawa kat saan a basta-basta wano saan a barang-barang. Saan akas lamakan ano na pudot wenno di mo kaya tiraman na kat mabalin mo nga ito pra. Saan laang aday ta? Amin abanag kat adda pagpatinggaan na. Isu aditay ko maabusuan ti kinasayaat wenno kinasingpet ti maysa a tao. Kang runaan iti amin, kasapulan latamet ti makuna a proper hygiene. Tauray no napintas ka no dugyot kamet, awan matla ang serbina. Aramidam ti responsibilidad mo kas asawa, tapno saan da ka nga isina. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.